sok diantos. Juara kelima dikengingkan guna domba bocah Kerti Arudi Gladiator. Bocah Kerti Arudi Gladiator. Hah? Oke, luka gelap Cep Salman, Willis Cep Salman. Oh iya Kak Cep Salman eta aya. Sok langsung pandes, langsung basikin lah. Bocah Kerti Arudi Gladiator. Oh aya tes, mohon sok. Mohon. Juara keempat dikengingkan guna domba Lembing Arudi kena Raja Galuh. Juara ketiga dikengingkan guna domba Mambo Kabimbas Talaga. Mambo aya. Oh sok. Maka pandes langsung Juara kedua dikengingkan guna domba Beton Arudi Kuningan. Beton. Oh iya tak pak. Saya kasih ke. Siap. Juara kali Papali Tempur dikengingkan guna domba Tegar Pariki Selah Jambe. Wanga Kapayu. So langsung urang karena kelas utama supaya setelah tolong kena waktu. Kelas utama di kelas C hela pandes. Juara kedua begini kalau domba Tolet Juliohang Jaya Pager Agung nilai 250 sok mana rada yang ngalangkan dah kaset nah kapandes tuh kalau itu. Juara kelima kita masak mie kengingkan guna domba Panglima Haji Udin Sinar Mandiri nilai 255. Juara keempat dikengingkan guna domba Cakra Birawa Potong Majalengka. Dihaturanan Bapak haturanan tangkap pandes aduh atau lumayan enggak. Juara ketiga dikengingkan guna domba Ningrat Haji Alek Eyang Pendita. gimana ya naik Juara kedua dikengingkan guna domba Libanon Besi Hoki Jaya nilai 257. Juara kahiji di kelas C kengingkan guna domba Wiguna Riki Tria Lugai Pangandaran nilai 258. Keliling kan mananya? aku tadi tuh hayang di rumah Langsung ke kelas B. Juara kagenap di kelas B dikengingkan guna domba Bening Gawan Ahengki Haur Gelis. Mana kapain sok? Bening Ahengki Haur Gelis. Atas. Ya. Juara kelima kengingkan guna domba Sagara Hujan Ahmad Bubur Mekar. Yang Ahmad Kamar Abang Ahmad. Juara keempat dikengingkan guna domba Kenso Besgedah Bumi Agung Pager Agung. Juara ketiga dikengingkan guna domba Astra Jingga Yudis Motor Panjalu. Set
Kengingin guru domba Benji Watermos Saur gelis. Ayo Watermos. Oh ayah eta. Kesalaman kita gitu. Langkung majang. Langkung berprestasi. Juara kahiji dikengingkeun guna domba Kutin Mes Ii Kopi Jaya Ciamis nilai 2 ini ngagalapan sok ketayu. Langsung kelas A juara kagenap kengingkeun guna domba Pare Mes Ii Kopi Jaya sobat tahu. Juara kelima dikengingkeun guna domba Gembel Elit Ujang Dumur Mekar. Gembel Elit Si Ujang, nanti si Gembel. Apa namanya? juara keempat kengingkeun guna domba Batara Bos Gebah Cijoho. Batara Bos Gebah Cijoho. Juara ke-10 kengingkeun guna domba Kunti Gebungsu 4 saudara Gerut. Saha ieu mah? Ayo kita 4 saudara apa dia? Mohon sok. Itu lumayan banget sok. Rek, kaharep deui. Kae mah. Juara kedua dikengingkeun guna domba Mutiara Payaya Lakbok. Ini udah 55 mana? Mutiara Payaya Lakbok. Juara kahiji dikengingkeun guna domba Raja Wali Bes Asep Salapan Ciawi. Kosong teh tukang. Atur nuhun gasadana para pamilon telakuk kasuhun panginten tisik kuring asmana panginten tim penilai kali tim juri kali panitia. Atur nuhun